Evo, nedelju nas očekuje i 11. kolo, utakmica protiv Željezničara na Grbavici. Mi ovu utakmicu dočekujemo u veoma dobrom raspoloženju, osokoljeni posle pobjede nad prvakom države. Ulazimo sa ciljem da ponovimo pristup i igru koju smo pokazali protiv Zrinskog. Ekipa Željezničara je ekipa koja možda bolje igra na gostujućim terenima nego na domaćim. Dvije utakmice je pobjedila, dvije je odigrala neriješeno. Ono što je njih krasi jeste ta brzina po bočnim pozicijama, da imaju ekstremno dva brza igrača. Imaju Štilića koji je čovjek sa velikim iskustvom, znalac koji jednim potezom može da riješi utakmicu. Ostali dio ekipe je također dosta dobro fizički spreman, dosta su agresivni i pošto su u nedelju planirali da slave 101. godišnjicu od osnivanja kluba, očekuje se pun stadion. Očekujem da će sigurno biti na utakmici između 10 i 15.000 navijača, što u svakom slučaju treba da bude veliki motiv za moju ekipu. S druge strane, mi ovu utakmicu, ulazimo malo energetski potrošeni, međutim imamo mi dovoljno igrača da možemo napraviti i unijeti neku novu svježinu u ekipu. Što se tiče igračkog kadra, Dadić ima 3 kartona, svi ostali su tu. Jednostavno, ova utakmica dolazi u jednom dobrom trenutku. Pokušat ćemo da se suprotstavimo Željezničaru na način kako to možemo, kako smo analizirali, skautirali i ja se nadam da ćemo odgovoriti izazovu i da ćemo se kući vratiti zadovoljni.